Ka 2028 le tsela nngwe ya go thusa batho ba ba amogelang madi a kwa tlase matwa a tagiwa ka semente jaaka tlwaelo le ka didirisiwa tsa kago tse di nang le seabe mo tshomareleng tikologo. 200,000 ya ha re dira ditiro tsa teng di a gonna more than 500,000 jobs within 2 years. Ditiro tse ya go tsenya ditiro tse le gore apart from bricklaying, apart from plastering, apart from carpentry, apart from electrical, apart from plumbing, go na le ditiro tsa bo human resource, go na le ditiro tsa di-accountant, go na le ditiro tsa bo she officers. There are so many jobs and value chain, including ba ba dirang ditena. Ka go ya matwa e tla tshwaragana ke puso le ba beeletsi ba ba ikemetseng. Re nela investor lehatsi for free. Lehatsi ke le ka rona ha rena madiri le puso. Me ha re go nela lehatsi jana. Wena o dira jang? Wena o le investor o ta ka madi a gago o bo aga mo lehatsing. Ha o sonna wa aga mo lehatsing o rekisa ntwe ya gago. Me ha o rekisa ntwe ne ya gago ye o dira jang? O jase wana o tsa profit re go hile lehatsi me lehatsi le gara go le ha o le investor re go la adimile ka mo go teng ke list to develop yano yo le reka nyo go teng ke the end user o tshwanna ke gore yano e be go nna le discount. Lenaneo la bonno le tsamaisana le letshego la bobedi la tebelopele ya 2036 le le itebagantseng le go netefatsa gore batho ba nna le bonno jo bo nang le seriti. Ke o lebogela Radipotsane, Botswana Television, Gaborone. Re tswelela le tsone mathata a lehatshe leno le nannao kana le iphithelang le mo go one a itsholelo go bolalwa a tanama a harahere ka nakwana go rarabolola bothata jo mookamedi wa banka ya Botswana Re Cornelius Dikop o boletse ha komiti ya Monetary Policy Committee ene ya tsaya dikgato di le mmalwa mo go tsone go na le ya go boloka selekanyo sa madi sa monetary policy rate ka 1.9%. Re Dikop a re go tswelela ba tshegeditse selekanyo seo sa thwathwa ke gore ba ne ba batla go kgothatsa dibanka go boloka kgotsa go hokotsa selekanyo sa madi a di adimisang baji bareki ka ba dumela ha seo se ta dira gore baji bareki ba tswelele ba adime madi le go tsweledisa tiriso ya madi. A rutepego ka tsholofelo Tombale. Seemo se se bokoa sa itsholelo se se bakilweng ke go fokotsega ga theko ya ditaemane go ne ga dira gore go nne le mathata a madi mo dibankeng mme tsa tsaya tshwetso ya go oketsa dipoelo tsa kadimiso ya madi e le tsela nngwe ya go leka go fokotsa go adimisa madi mo seemong se go leka go emisa koketsego ya ditlhwatlhwa le morokotso. Banka ya Botswana ka komiti ya Monetary Policy Committee e tsere tshwetso ya go tlogela selekanyo sa madi sa monetary policy rate go nna 1.9%. Ba leka go rotloetsa dibanka go fetola tsela e ba e tsereng le go sireletsa mathata a ka nnang teng mo itsholelong tateng ya phokotsego ya tiriso ya madi ke baji bareki. The MPC decided as follows: to maintain the monetary policy rate at 1.9%. Committee ya Monetary Policy Committee e tlhophile go tlogela le go boloka selekanyo sa madi monetary policy rate fa go 1.9%. Dithekiso tsa makwalo a supetsang gore banka ya Botswana e tsa dimadi mo dibankeng tsa malatsi a le supa le dikadimo tse dingwe tse gareng ga BOB le dibanka di tla dirwa ka monetary policy rate ya 1.9%. The maturity period will be increased from 7 days for up to 1 month for 30 days to ensure adequacy of short-term liquidity. Kgang e nngwe e ka itumedisang baji bareki ke gore banka ya Botswana ya re solofetsa gore ditlhwatlhwa di tswelele di le kwa tlase. The decrease in inflation between April and May 2025 was mainly on account of the reduction as you go fokotsega ga ditlhwatlhwa gareng ga dikgwedi tsa Moranang le Motsheganong go bakilwe ke phokotsego ya ditlhwatlhwa tsa metsi ka kgwedi ya Moranang monongwaga mo go fokoditseng ditlhwatlhwa ka 0.23%. MPC e bonala pele gore ditlhwatlhwa di tla tswelela di le kwa tlase mo pakeng e fa gare ka 2.7% ka 2025 le 4.6% ka 2026 in 2025 and 4.6% in 2026.
le fa go ntse jalo banka e kgolo e ne ya tlhagisa gore go na le kotsi ya gore ditlhwatlhwa di ka tlhatlhoga go feta ka fa go neng go lebeletswe ka teng fa ditlhwatlhwa tsa dithoto go tswa mafatshe a sele di ka tlhatlhoga go feta ka fa go lebeletsweng ka teng gone jaanong ba re seo se ka diragala ka jaana go setse go na le ntwa ya Israel le Iran e ka tsholetsang ditlhwatlhwa tsa lookwane. Tsholofelo Tombale, BTV News, Gaborone. Thulaganyo ya go thusa diphathi tsa sepolotiki ka madi e tla nama e segetswe fa thoko ka ntateng ya letlhoko la madi se se boletswe ke tona wa ofisi ya gatautona ebile le modulasetilo wa All Party Conference Remoeti Mowasa kwa bokopanong jwa ngwaga le ngwaga jwa diphathi tsa sepolotiki mono Gaborone. Mo bokopanong jwa kgwedi ya Sedimonthole baemedi ba diphathi tsa sepolotiki ba ne ba buisanya ka dikganditshwana le go thusa diphathi tsa sepolotiki ka madi go sekaseka molao o lebaganye le lenaneo le ga mmogo le go sekaseka molao o tsamaisang ditlhopho. Mme mo letsatsing la gompieno baemedi ba ne ba itebagantse fela le kgang ya moruthutha ya go thusa diphathi ka madi. Tona Mowasa o boletse fa puso e itlamile go diragatsa tumalano mme fela kgwetlho e le letlhoko la madi. Ke tshwanetse gore ke kope boitshwarelo ba gaetsho gore ka phutego ya bohelo ha ke na le ba finance ne re soloheditse gore go tla tsenyetswa diphathi madi a ka re soloheditse mme a ka le itse ba gaetsho la itse gore mo nakong ya gompieno ga gona madi go thelele mo letoleng ka go na le dikgwetho tse dingwe gape tse dikgolwanyane tse e leng gore re itebagantse le tsone mo nakong ya gompieno. Mme go nteng ga dikgwetho tsone tse di nang le tsone ba gaetsho ke tshwanetse gore ke amogele puso ya amogele gore go ha diphathi madi o political funding ke nngwe ya tse e leng gore re tseela ko mankaleng-kaleng re le puso ya gompieno. Le fa diphathi tsa sepolotiki di ne di supa di tlhaloganya mathata a puso fela di na le solofelo ya gore di tla thuswa ka madi mo nakong e sa fediseng pelo. The commitment ra utwa from tona le gone gore le rona our contributions ke tse ba ikalla go di diragatsa ke gore hela se se tona gone ha hela ke gore ha gona commencement date maybe le ha gona gone gore ba Ministry of Finance ba ipata go le kae gore ba ta diragatsa jalo leng me re tsela gore ya ka re dumalane gore botoka ba go kgaola seketo mo ngwageng tse 5 tse ba dire jalo ra tlhaloganya gore madi ga ayo mme re tlhaloganya gape gore bone mme ha ba tiwa aka bonwa ka gore ha ba kgaola seketo re bua hela ka bo 6.8 million. Entse le kwa phuthegong eo Tona Mowasa o na ba pele phuthego mogopolo wa go sekaseka gape molao motheo wa lefatshe leno mme diphathi tsone di gakolotse gore go tsengwe mo tirisong o setseng o sekasekilwe go tlotla lentswe la Batswana. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Mogolwane kwa sekolong sa ya tshireletso sa Sesole Lieutenant Colonel Kagiso wa Rile a re go beeletsa mo thutong ba le sekolo sa Sesole ba iketeditse go tsaya maikarabelo go supa gore ba kgathala ka boitekanelo le isago ya setšhaba go heta ditiro tsa Sesole kgotsa mokgatho. O buile se ka mosupologo ko Kautwi ha ba ne ba neela sekolo dipente le didirisiwa tse dingwe go thusa go ntagatsa sekolo. Tiny Tsukuru ka pego. Sekolo se segolwane sa Goa se se mo motseng wa Kautwi se butse dikgoro ka ngwaga wa 2010 mme mo nakong ya gompieno matlwana a borutelo ga se tlhola a kgatlhisa. Mo godimo ga mo letlhoko la didirisiwa jaaka ditafole le ditilo le lone le kwa godimo selo se sekolo sa Defence Command and Staff College ba neng ba itshwaraganya le khamphane ya Dulux Botswana go ithaopela go tlhabolola boleng jwa matlwana a borutelo. Nna ra dikolo ga ela re kopa dithuso ka tsela ntse nyalo ke gone mo lengwe tse tseno gore bona re leha. So maikelo a rona ke go leka gone go tokagatsa seemo seo sa safety le ka hatebegong ya ditlase gore le wena gore ha o ntse ko hosteleng kwa le ngwana a sekwele o se ka le ka go ganela ko hosteleng o se ka le ka go tsana mo sileng o ipita mo sileng o bo go ethega gore mme tota
ke batla go ya ko sekolong se le ka gore seemo sa teng sa go kgatha sa go itumedisa le wena. Boeteledipele jwa sekolo se bo itumelela mpho e ntle e tsisitsweng ke DCSC le khamphane ya Dulux Botswana ka jaana ba solofela fa e tla hetola selebego sa sekolo sa bone le go tokafatsa maduo. Re biditse re rapetse mme re arabilwe karabo ya rona ke Lieutenant Wahile le Lieutenant Colonel Kubi le Re Frederick solofelo ke gore ko bohelong jwa tiro e re tla rena le sekolo se se ratiwang ke mongwe le mongwe le bana ba ba ratang sekolo ba tla tsena sekolo ka tshosologo ba sena di-trauma dipe le lona bana jaaka go sa tswa go buiwa sekolo se se ha dingwaga so go tsala le over 100 years to come from here onwards again so ya no ga re nna re se senya ga ka ke sa nna mo selibego se se kgatang kana se le gore sa thokega gore thuto e ka direlwa mo go sone. Sekolo sa itshireletso sa sesole sa Botswana le khamphane ya Dulux Botswana ba lebogile bandi ba Kaotswi ba ka nna 30 ba ba ithaopileng go penta le go baakanya mabati e le tsela ya go babela dikitso tse le bone ba ka itshetsang ka tsone mo isagong. Tiny Chukudu, BTV News, Kaotswi. Letlole le le eteletsweng pele ke Business Botswana la Private Sector Disaster Response Fund le tsweletse ka go ntsha maduo ka jaana le setse le kgobokantse 9.7 million pula go setse go tsibogetswe dikgwetlho dingwe mo lefatsheng leno ka madi a lone se se boletswe ke modulasetilo wa komiti ya letlole leo Re Batla Phiri kwa moletlong wa go tota wa go begela tona wa ofisi ya Gatautona Re Moeti Mohasa ka seemo sa letlole leo mo Gaborone Monica Setswaila. Dikhamphane ka go farologana jaaka di abela letole la Private Sector Disaster Response Fund le maikaelelo a lone e leng go ngoka dikhamphane tse di direlang mono gae go tsenya letsogo ka go ntsha madi a ta thusang gore lefatshe leno le nne mo maemong a siameng go ka tsibogela dibetsa tsa tholego tse di ka thagogang nako nngwe le nngwe. Really indebted and thankful to the business community and to Botswana at large for having responded so positively to our call. We also ke lebogela Mohama o ikemetseng le Batswana ka kakaretso go bo ba ne ba tsibogela kopo ya rona go thusa ka madi ka nako ya merwalela. Puso le yone e ne a simolodisa lenaneo la yone go kgobokanya madi ka jalo madi ao a ya go thodimelwa ka thuso ya khamphane e ikemetseng. What we also did is with the support of the private sector still we're going to be auditing the funds that were put into our account. Salele Thamiwa monongwaga go setse go thusitswe mananeo a matona ka madi a tshwana go katela noka ya Segoditshane dikgang tsa malaria ga mmogo le gone go thiba di-pothole. To date, I can inform that we've received bontsi jwa madi a ra kgobokantseng ke a dithoto ka go farologana go balelwa dijo le diaparo hela jalo mehela madi one ke 9.7 million pula. 9,700,000 and the bulk is in kind and in pledges. It's always very graceful. Go itumedisa go bona re kgona go tshwaragana go atega mo lenanong le se go le jang ka nako e itsholelo e reketang. Don't expect, and especially at such difficult economic times. We did not expect when we started that the partners and the business community ke le solofetsa gore madi othe a ntshitsweng le ya go bona mothale wa one. Is that your funds, every tebe is going to be accounted for. Mo godimo ga 9.7 million pula, khamphane ya Western Furniture and Appliances e ne ya ntsha dilwana tsa ntlo tsa madi a 150,000 pula tse di tabelwa malwapa a neng a amiwa ke merwalela ya bošeng. Monica Setswaila, BTV News, Gaborone. Morago ga gore khansele ya Gaborone e phuruphutse marekisetso a Chopisco Middle Star me ba hitele go le boata bagolwane ba Chopisi bone ba ithothora mme jaanong ba supile babereki ba bone ka monwana ba re se ba se dirileng ga se company eo
e ba rotloetsang go se dira. Mme ga dikgang wa BTV News Nkutlile Thamaga o na ile go bua le ba Choppies Botswana go utlwa dikakgelo tsa bone ka se ba khansele ya Gaborone ba se ithetseng se sa kgathise gotlhelele ko marekisetsong ao a bone. Go gakgatha ga pitsa e ya dinawa go tlhomilwe plastic mo go yone go apeilwe mae ke sengwe tsa setšhaba se tsweletseng ka go dikgala se sa felelwe ke lentswe ka jaana go dumela gore se babereki ba marekisetso a Choppies ba se dirileng ke go batla go bolaya setšhaba. Leswe le le ikgarile mo maapelong a le go penologa ga lone ke dingwe tse di tlhobaeditseng bareki mo go tsweleleng ka go sala kgang e morago go batla go tlhaloganya tse di dirwang bagolwane ba Choppies bone ba tlhapa diatla ka ba digala tsotlhe mo babereking gore ke bone ba itirilang ga bone. Na le mo go teng standard operating procedure gore SOP e leng gore mmereki mongwe le mongwe o wa e rutwa ga tla go bereka mo Choppies bogolo segolo yang mo di-departmenteng tsone tse di tshwanang le bo bakery bo butchery jalo jalo. Jaanong go lebega ka tsatsi lone leo go ne go sa salwa morago yone standard operating procedure ke babereki bangwe ka rona. Gato ena tsewa reetso mmereki o na a bidiwa kana babereki botlhe ba ne ba bidiwa ga nne ga tshele ba khiro ga dirwa disciplinary hearing gore go leka go bankangwa yone kgannyo ka gore ga se se letlelwang gore a se se mo eleng gore a se se dirwang gore a se ka re ka ra banka teng tatsi le letsatsi re le ba komponi ya Choppies. Choppies e tswelela e latogatsa gore go dubela marotho mo demereng jaana le go apa dijo tse di senyegileng ga se dilo tsa bone. Re na le di-she officera retso lebenkele lengwe le lengwe la rona le na le she officera ka bomadimabe nako eo ga mmereki o na a pele sena a sa pele gongwe she officera ka tswana a seo mo kitchening at that particular time. Ga ke dumele gore ra apa tse di senyegileng se nka se go tlhalosetsang ke gore go na le mo go teng shelf life mo di-perishable go na le motho o kametseng mo nakong e baphepafatsi ba mopa a bo ba mopa jaaka marekisetso a le mo lebelong la go baakanya tsotlhe tse khansele e di lopile mo go bone. ga go a nna yana ko dishopong tsa rona tsotlhe re nnile le mo re ka reng ya labs in our standard of operating procedure sengwe le sengwe se se segologolo ra sentsha re rekile ditofo tse dintšha re rekile dipitsa tse dintšha re rekile all the utensils tse dintšha re batla go bankanya goreng re sale morago dikgakololo tsa bakhansele. We've engaged an outside company to do our internal auditing on food safety and hygiene. They check everything. They check cleanliness. They do micro swabs. They do hand swabs to make sure we do regular hand washing. Every month, at least 33 stores gets audited. Nkutlile Thamaga, BTV News, Gaborone. Motho e tshwente re nna mere tshwere gone gore tswelele jaanong le tsa metshameko le Timong Patane o mesenta go godinela. Motho madume nka mogela ka dikgang tsa gago tsa metshameko tsa mosong ono ga re di simolola fa ka pego e re ntona le phata la metshameko le bodiragatsi re Jacob Kilebeng a re batsamaisi ba metshameko ba lefatshe la Hungary ba supile fa ba tla ema lefatshe leno nokeng mo go tlhabolola metshameko gore e nne ya maemo a ntlha jaaka lefatshe leno le setse le supile fa le na le bokgoni jo bo kwa godimo mo metshamekong ya mapelo mo kgaolong ya Afrika. Motsa Sefako o tla ka dintlha. Kilebeng o tlhalositse fa dintlha tse ba buisaneng ka tsone e le go arogana botsipa le tirisano mmogo mo go tsa metshameko. Mme go ra mo di-scholarshipeng tse dintsi di le teng tse e leng gore ke tsa boranyane tse di amanang le tsa engineering le tse dingwe le ga sila Botswana le ntse le na le 10 mme bana ba oketsa to 20 mme ebile ba supa ba ka nna ba oketsa jaanong le go ya go 50 e le ka tirisano mmogo ya rona le bone. Re solofetse go le gontsi ka gore yaanong kana re na le botsalano le bone jo re tswang go bo cementella jo re tswang go bo tiisa jo re tswang go bo gagamatsa gore a re go a kopele jaanong re tabe re setse re bua dikgang ka bontsi jaanong re setse re itse gore yaanong re a bereka. Go na le memorandum of understanding o dumalanong gore o ta bewa monwana re solofetse gore mo nako e khutshwane o bewa monwana mme jaanong o ta bo dirwa
ke ba international relations. E re jaaka lefatshe leno le tsweletse ka go atega mo maitekong a go tshegetsa dikgaisano tse dikgolo tsa metshameko ka go farologana, lekoko la Botswana le ne la dirisa loeto leo go kotobolotsa methale e tlhabologileng ebile e kgatlhisa ya go aga ditsompelo tsa metshameko. They are very good at hosting events of international standards. Na ba kile ba hosta world championships tsa athletics. Rona re hosta world relays. Go raya gore ke batho ba na le experience. We will continue to engage them. We will be counting on their experience. Hela jaaka ne re go China last time re ithuta mo go ba China le bone re tabe re ntse re golagane le bone. Loeto la go Hungary le le remeletse mo go nonotsheng tirisano mmogo ya mafatshe o mabedi mo go tse di tla ungwelang tšhaba ya lefatshe leno mo dikarolong di tshwana thabololo le kgodiso ya motshameko go arogana ka tsa ngwao ga mmogo le tirisano mmogo mo go tsa bojanala. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Morulaganyi wa kgaisano ya Clash of Legends Sekana Koko a re lengwe la mabaka a go tlileng gore ba tse tshwetso ya go tshegetsa kgaisano eo monongwaga kwa toropong ya Francistown ke go tswa mo go ya Gaborone ke go bo ba ne ba na le maikelo a go iphitlhela ba kgona go tshegetsa kgaisano eo mo mafatsheng a phadisanyang nawo mo kontinenteng ya Afrika. Koko buile seo mo puisanong le lekanala la metshameko la Botswana Television Sports. A re utlwe Pako Sterek ka dintlha. Koko tsweletse a re e re jaaka kgaisano e itebagantse le tlhabololo matshelo a batshameki ba pele ba kgwele ya dinao go yeng pele ba batla go ka ipona ba kgona go akaretsa mafatshe ka bontsi go ralala Afrika. Maikelo a teng ke e kgone go hostwa ke mahatshe a otlhe e se ka hostela mo Botswana e ka tswa e simologile mo Botswana le moakanyo wa Botswana mme mona le keletso le tumela go ipana e tshamekela ko Namibia le Clash of Legends e tshamekela ko South Africa le Clash of Legends. Mo pakeng eno Koko a re keletso ke go tlhamela bagaka ba pele metlhale ya go ka itirela madi jaaka go ka ba bulela dikgwebo. Ba ntse ba thusa mono ga me batla go ba ha madi hela batla go motho a mpolela ke le hanta mna Clash of Legends nna ke le semamang ke la ke tlhokana le go simolla go lema dijalo hale mme ke tlhoka sele dijalo tsa me ke batla go di lema ka mosobedi ntemala sele and then we look at it e be mo lebalama mme gone maka mothusa mo bonyane ba mo boneng ko motshameko maka mothusa go ya la ka sa se batlang. Na ile ga Simolla was one of the beneficiaries and ke kope gore borre Koko ba nne ba tswellela ba thuse setšhaba mme go thusa setšhaba ga bone kana go mo go tona ke di-sponsorship and di-sponsorship go lebega di le butsana jaanong ka se se to ba paledisa maitamo a bona kana maikaelelo a bone anong ke re gongwe di-sponsora they must come on board to help Koko gore Koko ba ithelle maikaelelo a bone mo setšhabeng. Bašwa ba gompieno ka bane ba ntse ba utwa maina hela ba go lebella gore bolo e tshamekiwa yang. Nna ke na le tumela gore ba santse ba na le sengwe go maotong batho ba tlong go tshameka tsone dipela tse di kgologolotse ba santse ba tshotse sengwenyana se se ka supetsang bašwa gore ba ne ba e tshameka yang. Gape le gakolo gore ka na bogologolo bo 2012 ya ko tlase kwa bolo ne e tshamekiwa ka passion o ne o sa bewa mo mading hela jaanong mo ka bone hela go supa banana ba go bona gore bolo e ne e tshamekiwa ka tsela e ntseng jang. E rile ntse kgaisano e setse ka maletsi fela a sekae Koko supile fa theko ya ditekete santse sa letse kwa morago mme a go etla babogedi go ka tsholetsa dinao. Tekete ga di se di tsamaye mme ke a itse le bala le tlebe le tletse ka mahelo a beke so gona go emelwa hela go itlhele go nna la botlhano kana sa tla mta ga maphakela go be go simolola go loa ditekete ta go lo mo mme mo le batswana ka tswetswe ke a kopa a mo go hetoleng ga se go mo go siameng ma sa tlhabologile ha o ka ya go metshamekong ya one ha o tsena wa go itlhela batho ba setse ba tletse ba ntse se gona le bo 20-30 minutes pele ga motshameko wa ka simologa. E tla re go simololeng ka la boraro go fitla ka la botlhano ba Clash of Legends ba tshegetse ipapatso mo bathong go ralala madirelo ka go farologana kwa Francistown se le maiteko go ka tsholetsa theko ya ditekete. Pako Sterek, PTV Sport.
mo go tsa tennis bobedi jwa ga Tharon Johan le Tinashe Paswane wa monogae wa Botswana ba fetetse ko makgaolakganyeng kgaisano e tsweletseng ya batshameki ba dingwaga tse di ka fa tlase ga lesome le bone ya Confederation of African Tennis CATF mo letlhakoreng la basimane la doubles bobedi jo bo fetetse ko makgaolakganyeng ba sena go phirimisa ditoro tsa ga Munyarashe Mhlanga wa Zimbabwe le Simbarashe Danda wa kwa Tanzania ke ka dintlha ka disete tota tse pedi go lefela mo motshamekong ono tshamekelwa kwa National Tennis Center mono ga boroni ka Labone tshegofatso Malepa a baleko Tinashe Paswane wa Botswana le Tharon Johan wa Namibia ba tsene mo motshamekong o ba tsomana le penyo ya go sireletsa bosimega ja bone jo bo fentse mo letlhakore le ka tikologo ya ntlha ya kgaisano e mo seteng ya ntlha bophedi jwa ga Danda le Mhlanga ba le bokoa ba latlhegelwa ke di-serve motlhofo ebile ba retelelwa ke go busa dikgwele tse di bokete tsa ga Paswane le Johan mme seo sa fa ba sireletse basejana Paswane le Johan sebaka sa go fenya sete eo motlhofo ka 6-1 mo seteng ya bobedi ebile la bofelo ya motshameko Danda le Mhlanga ba leka go boela mo motshamekong fela ga bo go setse go le thari jaaka Paswane le Johan ba ne ba ntsha ga tshwene go netefatsa fa ba fetela go makgaolakganyeng a kgaisano e ba fenya sete eo gape ka 6-1 go gapa motshameko o ka kakaretso ka disete tse pedi go lefela go netefatsa fa ba ya go sireletsa sejana se kwa makgaolakganyeng a tla tshamekwang ka matlhatso. E ne le motshameko o siameng o ka one re ithutileng go le gontsi ga re bangwe ba ditlhopha tse di masheta mo kgaisanong fela re lekile ka bojotlhe jwa rona mo nakong e tang re tla dira botoka go feta fa ba re ka tsepama mo go ikatiseng mmogo le go dira maele a motshameko re ka dira botoka fela thata mo nakong e tlang re nnile le motshameko o neng o le thata mo seka makgaolakganyeng mme re kgonne go o fenya re solofela fa re tla tswela re ya go fenya le ko makgaolakganyeng ke solofela fa re tla ya go tshameka sentle re bo re fenya motshameko wa rona wa makgaolakgang mo motshamekong o mongwe e ntse le wa di-doubles wa basimane le Bonetlape wa Botswana le Mpho Boers wa Aforika Borwa ba fentse Ethan Zazuma wa Tanzania le Asha wa Zimbabwe ka dintlha tse pedi go lefela go iponela phatla ko makgaolakganyeng kwa ba tla yang go kopa le bobedi jwa ga Paswane le Johan le kgetho la bobedi mo kgaisanong e mo letlhakore la di-singles ntse re lebile letlhakore la basimane Tinashe Paswane o iponetse phatla ko seka makgaolakganyeng kwa tla kopana le Mpho Boers wa Aforika Borwa fa ka ko basetsane Malak Macheng a tla ba mekamekana le Rutando Tom wa Zimbabwe mo motshameko wa seka makgaolakgang tshegofatso Malepa PTV Sport Gaborone wetswere di be khutlo gonefa ka jana le kana go tsotle ikanya rona mosokio Let's raise our flag and cheer on our champions. Arvai Remuroko. Ola the Mez, Ola. Aremi Gadinao, Rasapotembo Meba, Rabatanya Modi big pages are Rabatanya Modi programs are all the best. You know, we've done it before, we've proven that we can be a good side. Let's go out there and show Africa what we can be an even better side. The Mez, we have seen your resilience, we have seen your consistency. We are very proud of you, we are rallying behind you, and we will see you in Morocco.